Kgweding ya Loetse ha sewa sa pele se bontsha ho fokotseha, melao ya COVID-19 ile ya bebofatswa hanyane ho lokisetsa matsatsi a phomolo ya Keresemese. Empa phatlalatso e entsweng ke mopresidente mahareng a kgwedi ya Tshitwe e boletse ha naha e aparelwa ke sewa sa bobedi. Jwale dipetlele di ka tlasa kgatello e kgolo. There are huge pressures in terms of both staff and space to accommodate patients. And in these situations, there are some very difficult calls to make about who should receive oxygen, ventilators, etc. This second wave has created and is going to create a lot of strain on the existing nurses and doctors. You must appreciate that just in Gauteng alone, we had a report that just almost 78 nurses has passed on. And to date, none of those nurses have been replaced. Dipetlele di buletse ha dikotsi tsa bakganni ba makoloi matsatsing a phomolo ya Keresemese le ditlhahlobo tsa COVID-19 di ekeditse palo ya batho ba amohelwang teng. Batsamaisi ba dipetlele ba tshwengwa ke hore batho ba batjha le ba ntseng ba phetse hantle ba amohela dipetlele ba re kgatello e tla feta ya sewa sa pele.